Suk semua turang titiang ringdane berwakil sane sampun preside mapai cegalah ring parelekan titiang ring rahina bace kupuniki sejarah yang lantur titiang matur ring ratu jedane senarang sami luga yang titiang ngaturang pujo pangastuti mantuk ide sang yang para mokawi duaning sakani seh paswe canide mari titiang tala ratu jedane senarang sami waraside titiang ireng ratu di dana sekarang sami diki mau pukul mau padu dana ring sejeroning bulan bahasa balik kaping 6 peniki ring sejeroning warsa kali 4 ring sejeroning suba dewasa sane becik puniki malarapan antuk puja pangastu kala Om Swastiastu ini kaping ajang ring dane para anggapan reksa sane wong yang titiang ring para pengawilat lomba pidarta bahasa Bali puniki sane wong yang titiang dalam ratu idane senarang sami binaka panojo sane dan sida antuk titiang nyarca siki kalih sane dahar resna sing titiang ratu idane senarang sami ring sejeroning bulan bahasa ni puniki titiang jagi mau pidarta sane ngawacana yang murda jana kirti malarapan antuk trikaya parisuda sakemon santukan ketamatan titiang kawin mudan titiang nenten sido antuk titiang matur sane mewasta kasampunan repi dari sekarang sami wawet punika titiang riening lungsur agung pangampura ring ratu di dane sekarang sami ratu di dane sekarang sami ide dane pinaka sampun saunina bumi Bali puniki jagat Bali puniki sampun kalau dah ring sejeroning pura negara ring sejeroning Nusantara bumi Bali kasegoh pulau dewata jagat puniki kasegoh jagat swarga puri kayangan punika mawenan punapi antuk ide dane sekarang sami mangkin mangda presida ring sewidangan jagat Bali puniki mangda presida lando ketara hajan lales tadi ring sejeroning widanganipun ida guru wisesa sampun ngijeni pemargi sane kawastanin sang kirti ring sejeroning bulan basa puniki silis nunggil punika jagi wacana yang titiang inggian punika pahpani persane mewasta jana kirti punapi punika nika ngindikan punapi antuk iraga manusia Bali ring sejeroning margiang keuripan puniki mangda presida iraga lestarian adat budaya bahasa sastra miwah agama Bali puniki mangda presida ajak landuh lan lestari ring sejeroning murdaning atur titiang ring pidarta puniki jana kirti ring papanipun ring sejeroning manusia Bali puniki ngelaksana yang kauripanipun rapi dari sang sami jujur sane wasta kesukatan diwah kediapikan taler ring sejeroning jaga itu ya jai tidak mau puniki mak kueh pikobat santukan makin sampun ake anak lali ring sejeroning tato titing susila taler ring sejeroning pola palehe pelajaran agama punika minakadi sane ngeraneang mangkin pikobat ring sejeroning jagat puniki make harapan ring sejeroning keluarga pasematonan miwah panegara punika santukan sampun lali dan sejeroning pelajaran agama silih sinunggelipun inggihan punika sane master trikaya parisuda napi ke paikatanipun dan sejeroning jana kirti puniki trikaya parisuda ida dane sampun sanenga ketiga papahan parilaksana sane pacang nyujur sane kawastanin kasucian kasukertan niwah paridabdab sane becik inggihan punika kaiko parisuda mau parilaksana sane becik wacika parisuda mau peradab mau bawasan sane becik dalar mana cika parisuda mapi kayun sane luwih becik
punika yening sampun kalaksanean kemargian ring sejeroning arnyano suang-suang jano ring sejeroning suang-suang parikramo dikiring jagate muastu presiden maupun ides sane muastu kajagaditan ide dane sekarang sami ring sejeroning aham jagate sekali mangkin sane keseluh kali juga kali sengaro makwe hanake para jana ne kramo kali utamanipun malih pisan enten anut ring sejeroning parikramo agama punika kemawinan makwe hormat ring sejeroning parikramo negara raga puniki mawe punika dene senang sami ring sejeroning ngamargiang kauripan puniki patut pisan yen ini kita ditiang mangde para sida iraga anutin trikayo paris kuda punika mangde presiden jujur sane muaste kasukertan jagate puniki waliang ditiang malih ratu didane sareng sami ring sejeroning imanusia Bali puniki ngamargiang kauripanipun santukan kari akeh sane kasengsayan ring sejeroning manahipun talar obah ring sejeroning pakayun nenten nganutin takde titining sane sampun kawruhan saking leluhur-leluhur sami punika sane ngaranayan obat ring sejeroning pakayun talar paridadap pardadap nenten becik santuan dapo kari gakup sane muasto ahangkara yani ke kari kakup atau ahangkara punika sinah tujuan manusia sane mapatides muksatem jaga itu ya cai tidak mon yang presiden antuk iratu dane talar titiang jagi ngomargian tujuan punika irati dane sang sami wadah maduluran antuk trikayo parisido puniki jagi presiden mapatides ring sejeroning jana kertih punika jana kertih penduluran antuk manah lasarya ring sejeroning karipan puniki yening sampun persida raga jana kertihin ring luwiring parikramo manusia Bali puniki sinah sane mawaste pelestarian budaya adat agama bahasa Bali puniki sida sidanding do memargi santukan sampun ida dane ngemargiang saking manahe sujati las carya ratu di dane sareng sami ring sejeroning guru sesa sampun taler ngemargiang kertih sane siosan sampai paikapipun rumah kapisan ring jana kertih puniki jana kertih pinangka sing sejeroning parikramo saat kertih punika pastike jagi maupun titis ring sejeroning parikramo ring widangan jagat Bali ring panegara Indonesia puniki sane ngawatuang ring sejeroning kasukertan dan kali terdiamnikan taler jenana sami para janane punika jagi becik ring sejeroning pamargenipun ratu dane sareng sami sedurung puput den titiang mangkin pecipta den titiang atur titiang puniki ratu dane senarang sami ngiring mangkin ring sejeroning kauripan raga puniki mendasar antuk trikayo parisuda mau wacana sane becik mau parilaksana sane becik talar mapa pinah mapa idap sane becik mangga presiden nyujur sane mawaste kasukertan jagat kelanduhan jagat puniki mendasar antuk astiti bakti maring ide sang yang leluhur raga talar astiti bakti maring ide sang yang para makawi nyujur sane mawaste kasukertan jagat muksatem jagat ite ya caiti dharma jana kerti dharma sadu nuraga inggih ratu didane senarang sami wangkah hadir sapunika titiang persida matur ring sejeroning bulan bahasa puniki Perprade wenten salah satu titiang enten manut ring sejeroning ngarsa antuk ketamatan titiang lungsur Agung Pangampura Glunggung Semarapura siap sangkur boleh predangin
Kila nangko titiang nas pangapura dumugi benyang pukur sido malih wawani titiang. Udah di titiang atau titiang puniki untuk ngaturang bujo para masanti. Om Santi 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 Om Suci.